iki kihebe mpuzamahanga kubera kwanga abo mu burengerazuba bw'isi bitewe n'ibikorwa bakorera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko we yabyivugiraga atarya imboga wa mugani. Kubera urwo rwango rero yafashe imbwa y'imwe ayita Clinton. Bill Clinton, uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamwitiriye imbwa ye yari atunze imwe rukumbi. Usama akaba yari umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa al-Qaeda. Uyu mutwe ukaba ari wo wamufashaga gushyira mu bikorwa ibyifuzo bye nko kugaba ibitero, icengeza amatwara n'ibindi. Bin Laden kubera guhigwa cyane yagiye aba mu bihugu bitandukanye. Yisha abanyamerika n'inshuti zabo ngo batamugwa gitumo, bakaba bamucakira bakamumanika cyangwa se bakamufunga. Uyu mukuru wa al-Qaeda mu kugenda yihishahisha yabaye mu bihugu bitandukanye harimo Sudan, Afghanistan ndetse na Pakistan. Aha muri Pakistan bivugwa ko ariho yaje kwicira ku itariki ya 2 Gicurasi muri 2011. Yicirwa mu gitero cyakozwe n'ingabo zidasanzwe z'abanyamerika na Visir, aho bivugwa ko bamwiciye mu rugo rwe aho yari atuye i Abbottabad muri Pakistan. Bamwe mu baturanyi ba Osama bin Laden inzu ku yindi bemeza badashidikanya ko atapfuye, ko ingabo za Amerika zakoze igitero kuri iyo nzu bakekaga ko yabagamo, ariko ngo we akaba yari yarayivuyemo mbere y'uko bahagaba icyo gitero. Bati Osama yari yaragiye mbere cyane, ahubwo habagamo abavandimwe be n'abakozi. Ibyo turabizi neza cyane rwose, kuko atakunze no kuhaba nubwo yajyaga haza rimwe na rimwe ariko nahatinde. Aba baturanyi ba Bin Laden bavuga ko rimwe na rimwe babonaga imodoka nyinshi zinjira zikanava muri urwo rugo ariko ntibamenye urimo uwo ari we. Ku rundi ruhande hari abaturage bavuga ko ari amayeri Amerika yakoresheje ibeshya isi avuga ko bishe Bin Laden kandi barakoranaga nawe. Bati nubwo hano ari kwa Bin Laden ariko turabizi neza ko atajyaga haba, yarahazaga ariko agahita agenda. Ntabwo twumva rero ukuntu abanyamerika biciye umuntu hano kandi akaba atarahabaga. Aya makuru atangazwa n'aba baturage ahura neza n'amakuru y'ubutasi yibwe na Edward Snowden akaza kuyashyira hanze muri 2015. Aya makuru avuga ko ubu Osama bin Laden abarizwa mu birwa bya Bahamas, akaba yarahajyanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuhungisha itangazamakuru kugira ngo zibone impamvu yo kujya muri Afghanistan. Muri izo nyandiko z'ubutasi bivugwa ko Osama bin Laden yaba ahabwa ibihumbi 100 by'amadolari bya buri mwaka. Inzego z'ubutasi za Amerika zamubujije kwigaragaza ndetse no kuba yahirahira akajya mu bitangazamakuru.